Tiragi ukite gisuka. Marehete atumia igongona kuria mwena wa Kereni atumia ao atumia muci ari igongona kakuracogia mwana ni gugucogio mwana wicokagio anga mitungio curu kurari tuka tondu atumia matigithia o mario ikari na athuri ni ogitirire wa voi akaranu wa voi atwarithie gakuruwe o ni mari gakuruwe akorwe ni ka town is karaga tene karaga kuwa nyama tiga noa karaga nyama gari leaf spring rekwe gorania leaf spring na coil spring leaf spring iko ya murigo ino koro ya rite igarire irwa magoro mathu ile coil spring na ne ya evening yes marakire he atumia maikarangari makigagurwo ri manera kimwono gia ku tondu gukirio kwa mundu wao karaoke kwa karaoke oka ukanirira undu goko tono ndo na thwagu ndari kuari ni au mana report itu report muhiri goreku mnasema gani yanko keto sasa naweza kunywa achai mtawapanda chai ni ya mama zenu chai pelekea wakina tataguo sisi nauliza ile kitu na kunywanga na thogu ile alitopatia inaitwa nini Remi ndio furahisha hiyo Remi hii ya Martin hello amzaya kuacha kunipea report kama hiyo but he said is coming in the next 2-3 hours atakuwa hapa na tor yasa kambula yeye anje tujuroro kangie kondogo kondongerigwa wanangia matora goko ndio tuanangia yando tongi unairuwe na mamagwa ene wakiambe tutiga tumia malie ciao yani malie ciao ko tora igwa ne twali nawe thite amba thina ndo ndwarie mwana hiyo wimbo zezi pana njwa ana wimbo ni wanaume sasa wewe songoshi bele kazi semari wewe njwa yes mbona kama hakuna shida no problem hata tena na gari ya dad at least juu yenyewe na imefungiwa pale sasa Range Rover naweza kombani naendesha kidogo ndio kadhokuwa na ngadi nene be baba karanu eno ndonge tu bana na ndo enjira cia guku maigira maya nate yendo kwa na ngari no ndiri na ihiga theine ria guteka anyo koigua ria kira rwimbo ngita irauma yoika egithe nyembo na ikoro cithaka waboye kamurate sasa kare yaku kana tu ukigwa ta turathikiriria njuku banya nyenga ali yako kana ngutiga guku we athiriri oni okoirukana Range Rover yaku iyo tutiga tuthine tumenyerete nguru yako ari Samuel Benja ni wiroragirwo karanu eno ni aunanira yaku maita ngiri ndakora ni ngutiga gicuka karanu akoria atiriri aboya akoria mwanake Kariuki ingali mbamba inanunua pesa ngapi ina kwa kama 26 million juni custom made ate ni 26 billion aliletewa straight from the factory anyo kona turamwetiria thoko aratutumira ngiri igiri niko tuwaga hai suru tumefika bazu dadini hapa tuingia hapa lisi mshikini washikie chupa mbili ni akumotora kwa mehehu yes niko ya matwariri ali niko ku high end kuma area macio yes na VIP club iyo iwa yes ukuthio ni tongana gukwa yadna maraingira baba igwa tukore mwe Nairobi ando amwe ni maikara hoti kwa mwe muthenya karibuni just have a seat waambie baba kisha stima hello huku kuna kuanga hivyo hiyo inaitagwa lighting ya ambience ya murarandia ne twakagerio baboy dekatiriri mondo ucio wakwa ndorera macicio
Kwaje rĩu reke muone arĩa mareka service arĩa maroya orders nĩ minji kĩgondoro airĩtu mandĩke ota mandĩke gona roho logarithm standard maiganaine wanatoshana kĩrũgamo na nginya rangi waboire gũkũ nĩ kwendia thakame. Yes, maitũ yangu maitũ magwĩtana maitũ ndete Priscilla umesema unaitwa nani? Naitwa Claire. Ate Kirere Atirea Kirere tina gũkũ kĩgumo no Claire like Claire ndĩrĩ aritũ hawe na rĩngĩ Claire Jolene katothi na rĩrĩa Kirere ndio na mwenzako huyo naye anaitangwa Chantal Shanice. Wacha tundiru na wewe hiyo tamesa ulimi. Mimi Priscilla huyu mupatie kembau kaunege kuoneka aya kuna eko nini kambia hiyo labda kwenye kutoka Smirnoff hivi. Haya, hiyo umesema leta kuota inakuanga mzinga tu. Ate babo yarauga sitie matirengaga na hiyo sasa msinga wewe nasema pesa ngapi? 6,500. Toluta gũkũ Mwanake, it's okay dad, nitalipia dad, it's okay. Na mwana angire. Leta. Ya utafute kitu tunaweza kula. No, unaweza kutuwekea nyama. Na waru mbili na mandizi. Mara huku una buy platter. There's platter for 2, platter for 3, platter for 4, platter for 5. Hiyo nao ni gani? Tunapimia wapi? Unaende kupima. Sasa ndio tunakuwekelea. Yesu mera. Afo inakarmaje kuana ati. Ndĩrona tũkĩgĩa mũtino ũrĩa twagĩte boy. Mũtino wake. Yukandirikanie karanu. 40,000 cianyuire maĩ ũguo. Boy. Tũkĩhenagio na kũrura. Bũrũri kũrura. Ndakĩanjia kũmaka. Na ũtuĩka ndwendera makia kĩndĩrĩ ona merĩ. Angalie kiuma irũri. Harĩyo rĩ. Mathi rĩu kũringa mĩtĩ icio itherũ. Mena gawia shamba. Shamba ya nini? Manjani. Shamba manjani. Etina igana. Etina igana. Nangonye ni kuonyeshe ngurumo ya kuhanda mieo. Kerole kano. Niona mundu ungeshimba na icio ndu alafu wavoi ni ukigaga wariyo. Batu akoko kwana tũrakuheria mũhiki ũcio rĩ ririkana voi. Marakĩra andũ gĩcagi ona ũrĩa ũmendagĩria kĩrabu Nyambura tiga gũtwĩtĩĩra warenganda na mũcibirĩ Nairobi makomana riũa wekĩra skati ya njini ũcoke unanĩre ndameri na mũcibi mũtungu ndũrĩ ũndũ ũratwĩra Nyambura. Mother